Кара Балта шаарындагы мечиттер арасында жаш муундун илимге болгон кызыгуусун арттыруу максатында өзгөчө мааниге ээ Куран жарышы уюштурулду. Бул саамалыкты Нур мечити демилгелеп жогорку деңгээлде өткөрүп берди. Жарышка келген жаш өспүрүмдөр алгач окуу жай менен жакындан таанышып, жылуу маанайда тосуп алынды. Уюштуруучулар бул күндү жөн гана мелдеш эмес, балдардын жүрөгүндө узакка сакталчу майрамга айландырууну көздөштү. Иш-чаранын алкагында балдарга өзгөчө көңүл бурулуп, төө жана пони мингизилип, жагымдуу маанай тартууланды. Абдрахим Шейх устат ар бир катышуучуга балмуздак тартуулап, белектерди ыйгарып балдардын маанайын дагы да көтөрдү. Андан соң жарыш башталып, жаш талапкерлер Куран окууда өз өнөрлөрүн көрсөтүштү. إنه على رجعه لقادر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل الذي يصلى النار الكبرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تذكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى فأما من أعطى واتقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى Жыйынтыгында мыкты көрсөткүчтөргө жетишкендерге алкыш баракчалары тапшырылды. Мештер арасында балдардын илимге болгон кызыгуусун дагы да арттыруу максатында өткөрүлгөн Куран жарышта 3-чү орунду алгандыгы үчүн Момуналиев Хабиб сыйланат. Машалла. Bir paradan 2-чи орунду алгандыгы үчүн Бектемиров Умар жигит сыйланат. 1-чи орунду алган Турдукулов Абузар жигит келип койсун. Устаздын колунан белегин алсын. 3-чү орунду алгандыгы үчүн Асилбеков Нурел сыйланат. 2-чи орунду алгандыгы үчүн Мырзакаримов Халид сыйланат. Жарым парадан 1-чи орунду алгандыгы үчүн Уринбаев Абдурашид сыйланат. Иш-чаранын жүрүшүндө устаз жаштарга терең мазмундуу алтындай насааттарын айтып, билимге, адеп ахлакка умтулууга чакырды. Сүйүктүү алтын балдарым,
Allah Teala sizlerdi жақсы көрөт eкен mana. Sizler kişineke kezinglerden Allah'ın sözünü öğrenip aldыңар okuğandı. Turabı? Kur'an'da kim öğrense süyüklü peygamberimiz aytkan hayrukum men taallamal Kur'ana ve allamahu. Arаңардан en жақшыңар Kur'an'da öğrenip başkalarına öğretkendir degen. Adam zaten en жақшылары kimler dedik? Kur'an'da öğrengendir. Jana öğretkendir deydi. Hem oşonma Kur'an'da daima biz inşallah tınbay kaytalap turuş gerek. Unutup kalsa bolboy çoğun küne bolat. Keliştik mi? Hem oşonma birgelikte inşallah biz daima ibadatlar turguzuşuz gerek. Üyde atayla uğuş gerek. Kaysıl adam atayla uğsa sıylasal adam baktılı bolat. Üyge varganda atayla koldan öş gerek. Kim öptü kana ataynesin kolundan kana? Maşallah. Kim üyde ataynesin kuvandırıp yaşavat at kana? Maşallah bana. Oşon üçün sizlerde altın baldarım diye otamına. Mektepte de жақсы көрсөтүш gerek. Geliştik mi inşallah? Qoğumda da daima payda jetkirip baktılуу insan bolup gerek. Bardıq adam zatqa payda jetkirip yaşayız, hiç kimге ziyan bermeybiz dep. Жыйындын соңунда жалпы дуа болуп иш-чара жыйынтыкталды. Бул сыяктуу самалыктар жаш муундун руханий дүйнөсүн байытып, келечекке болгон ишенимди арттырары шексиз. Merudu borken Allah'ım. Şu kişideki altın büyüklerimizi baldarımızda Allah vardığına toluk iman bergin Allah. Vardığına Allah baktulu kılgın Allah'ım. Şu baldarımızın ateynelerine baktulu kılgın ya Erhamer Rahimin. Vardığını gelecekte ulu insanlardan kılgın ya Erhamer Rahimin. Vardığını gelecekte Allah çoğun karılardan kılgınım. Çoğun alımlardan kılgın ya Erhamer Rahimin. En жақшы insanların katarına koşkun ya Erhamer Rahimin. Vardığı uşulu baldarımızды böyde kırsın. Oru surkodan saktağın ya Erhamer Rahimin. Allah'ım dünyalarında Allah Teala jarık kıl, kenen kıl. Dünyada da baktıluk kıl, ahirette de baktıluk kılgınım. Allah'ım şu altın baldarız buna. Kur'an okup, ilim alıp, biri sıylap, ataynesin sıylap. Buna жақшы bolğan üçün Allah'ım büt bana ötüp ketken. Çoğun ata, çoğun eri ata babalarını Allah Teala'nın jatkan jayını jaylı kılıp, jatkan jayını jannattın gül bahçası kıl bergin Allah'ım. Şu altın baldarızda Allah özüne tapşırdık Allah'ım özün kolduğunun, özün kayakta olsa korgop жүрgün Allah özüne tapşırdık. Ve sallallahu ala nabiyil kerim ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Merudu borken Allah şu baldarız vardığın jakşılıkla aşkı çıkılıp, jamançılıkla japkı çıkılıp. Amin, amin, amin.